Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi videoklip. U današnjem videoklipu ću vam predstaviti top 5 najskupljih igrica ikada napravljenih, tako da krenimo odmah na video. Peta igrica koja se našla na ovoj listi jeste Final Fantasy, koja je 7. deo koji je izbačen 1997. godine i ona je izrađena, to jest napravljena za 145 miliona američkih dolara. Napravljena je čak 15 delova ove poznate igrice, a 7. deo je najskuplji i kao što sam rekao, uloženo je 145 miliona američkih dolara. Igrica koja je četvrta na listi jeste Star Wars The Old Republic i izbačena 2011. godine i ona je napravljena, to jest izrađena je za 200 miliona američkih dolara. Ovo je najbolja Star Wars igrica ikad napravljena. To je masivna online igrica u kojoj igrač uživa u svemirskom online svetu. Sve izgleda pravo i veoma autentično. Kreatori ove igrice su napravili ozbiljnu karijeru. Treća na listi je igrica Call of Duty Modern Warfare 2 koja je izašla 2009. godine i ona je izrađena, to jest napravljena za 200 miliona američkih dolara. Ova igra je postigla ogroman uspeh 2009. godine. Misije su satima držale pažnju igračima, ali online igra je napravila pravi boom što se tiče ove igre ili ti igrice. Druga na listi jeste GTA 5 koja je izdata 2013. godine za 265 miliona američkih dolara. Bilo je očekivano da će Rockstarova igrica naći na ovoj listi. GTA 5 će ostati upamćen po brutalno dobroj grafici i priči iz igre koju sam ja već pravio video. Prva na listi najskupljih igrica jeste igrica Destiny koja je objavljena 2014. godine. Ona je objavljena, to jest u nju je uloženo čak 500 miliona američkih dolara. Ovo je najskuplja igrica koja je ikada proizvedena i uložena u nju najviše novca. Ovo je pucačina iz prvog lica, nešto kao Overwatch, Paladins, Counter-Strike 1.6 i tako dalje. Kao što je očekivano, ima brutalno dobru grafiku. I to je to što se tiče ovog klipa. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video, obavezno opite like, ostavite share, subscribe, mislim u sljedećem klipu. Pozdrav.